and go nujwa wena mabena or batho ba ka se buke motho wa gafa. Okay, it's fine, no problem. Wena or nna ke gafa mara la mathomo go nujwa mfetu one 3 weeks ka moka o kubile kholo a sa le gona mowe ebile a sa di life ka lebaka la gore one 3 weeks ka moka o kubile kholo la bobedi kholo ke yana motho le re ga lo tsamaya le yena kwa 2 months back le sa tlhakane le tšego tša loan ya 20,000 no kholo diang o šetse le dikoloto tša gago. Sa boraro go gore wena o bona ntlo e fedile wena nambile o kuba kholo a gae kholo ya se motho ntho engwe e le gore wena le kholo le lela taba gore wena every time bosho a o robala o betha selala every day o tsena le bo maflower le bo harassment ka roomuni la ja di drugs wa rekela majita a go fitla 10 di drugs ke la dula kwa la ja di drugs which is tšhelete ya go ka moka wa etšea o iša mo di drugsene bontši ba yona and then gone tšo ngwana batho o šitše ka dilone o mokubile yena a se motho and then go fetša o tšwere nna ke a gafa nna ke bona ka re go gafa wena. Sa boraro malema ke motho le